La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Postoje tri kategorije ljudi. Prva kategorija, najbolja. Prva kategorija ljudi, oni koji su bili na uputi, koji su ustrajavali u činjenju ibadeta, koji su se čvrsto držali vjere, ispunili svoj život ibadetom, nakon toga počeli da posustaju. Nakon toga počeli da zapostavljaju malo pomalo, ali ustrajno ibadet. Ali ustrajno, neprestano. Ostavljaju jedan pa drugi, ali ustrajno. I svjesni su oni toga. I žale se oni na svoje stanje. I prisjećaju se oni prošlog vremena, kakvi su bili u vjeri čvrsti. Ali ne znaju odakle im je došlo takvo stanje, takav hal, odakle ih je snašao. Neka se malo obračunavaju i neka uvide odakle su oboljeli od te bolesti. Druga kategorija ljudi, vjernika koji posustaju u ibadetu i vjeri, jesu oni koji ne prihvataju, ne priznaju da su posustali. Koji kažu da imaju oni ibadeta kod sebe, a jesu posustali, samo neće da priznaju. Ili ih drugi bodre i kažu dobar si ti. Zašto? Zato što nalazi se u sredini koja ga karakteriše takvim i opisuje takvim, dobar si ti. Odnosno, on je sebi odabrao sredinu, živi u sredini koja je slabija od njega. Poslanik alihi sallam ne uči nas tome. Poslanik sallallahu alihi wasallam po pitanju dunjaluka, dunjalučki stvari kaže da gledamo onoga koji je ispod nas. Je tako? Da gledamo onoga koji je ispod nas, a da ne gledamo onoga koji je iznad nas po pitanju dunjaluka. Jer ćemo tako više uočiti Allahove blagodati koje nam je dao, pa ćemo biti više zahvalni Allahu dželle vala na blagodatima od dunjaluka koje imamo. A po pitanju vjere gleda se onoga koji je iznad tebe. Po pitanju vjere gleda se onoga koji je iznad tebe. Pa se prigovori i hvala uzimaju u obzir samo onda kada neko kao ti ili bolji od tebe ti prigovori ili te pohvali. Onaj koji je ispod tebe pa ti prigovori, na to se ne osvrći. Na to se ne osvrći. Onaj koji je iznad tebe pa te upozori ili te pohvali, to uzmi u obzir pa razmišljaj o tom prigovoru ili o toj hvali. Ali onaj koji je ispod tebe, na to se ne osvrći. Ova osoba živi u takvoj sredini ili je odabrala takvu publiku oko sebe, pa je uvijek ona dobra. Uvijek je ona dobra. Kad god joj kažeš, pazi, nije u redu to što činiš, dobar sam, alhamdulillah, kakvih ima oko njega. Kad učini grijeh, dobar sam, alhamdulillah, kakvih ima. Slušaš šta drugi rade, šta drugi govore, dobar sam, i tako ode u helać, ode u propast, govorit će, alhamdulillah, ja sam dobar kakvih ima. Odabire se i gleda se u učenijeg od sebe, gleda se u pobožnijeg od sebe. I ova kategorija je opasnija od prethodne. Prethodna prihvata, jesam, posustao sam, ne znam odakle, imaš savjet, evo, ovakav je moj život, traži, bori se, želi da se iščupa, želi da pređe preko ove prepreke. Točimo ovaj drugi ne. I treća kategorija. Treća kategorija jesu oni koji misle da su na posebnom stepenu. Da njima i nije potrebno toliko ibadeta. Misle da ima neki sveobuhvatni ibadet koji može da zamijeni druge ibadete. U ovu kategoriju često upadaju učeni ljudi i oni koji traže znanje. Upadaju učeni ljudi i oni koji traže znanje. Pa i prolaze mnogi na file prije svega, mnogi sunneti. Prolazi ih noćni namaz. Ima ih koji ne idu na sabah. Sve pod izgovorom traženja znanja, učenja, izučavanja, podučavanja. Sve je to dobro. Jeste, učiti, izučavati, proučavati, prenositi drugome, podučavati, ali treba da imaš ibadeta kod sebe. Naprotiv, učeni ljudi su najpreči da imaju ibadeta kod sebe. Allahov poslanik, sallallahu alihi wasallam, bio je Allahov poslanik, bio je najučeniji, bio je najbogobojazniji, ali je klanjao noću toliko dugo da su mu pete počele pucati od dugog stojanja. Na jednom rekatu noćnog namaza znao bi proučiti 5 džuzeva, na jednom rekatu, 5 džuzeva. Znao bi toliko biti na seždi da bi se pobojali da nije preselio, da nije umro.
Ebu Bekr radijallahu ta'alan bit će pozvan sa svih 8 džennetskih vrata da uđe na koja god hoće. Zašto? Kako? Sa ibadetom. Muaz ibn Džebel radijallahu ta'alan na samrti, kad su bili zadnji trenuci njegovog života, da ispusti dušu, plakao je, pa su ga upitali, plačeš zbog smrti? Kaže, ne. Već plačem zbog popodnevne žege tokom posta. Kad sam postio, bilo vruće. Plačem za tim. To mi nedostaje, to mi fali, ne mogu više, odlazim, nema više posta. Plačem za dugim noćnim namazima u zimskim noćima. U zimskim noćima za noćnim namazom. I plačem za halkama znanja i učenjima. Sad ibn Muaz, radijallahu ta'ala, dobro nam poznat, a? U kojoj godini je svog života prihvatio islam? U 30. U kojoj je preselio? U 36. 6 godina. Samo 6 godina živio. Kad je umro, kad je preselio, kad mu je Allah dželle vala uzeo dušu, arš svemilosnog se zatresuo. Arš. 6 godina. Samo živio kao musliman. Kakav je to? Kako je dospio do tog stepena? Ibadet. Ibadet. Nama fali ibadeta. Nama nedostaje ibadeta. Sa ibadetom se prelaze stanice do Allaha dželle vala i njegovog zadovoljstva, njegove ljubavi.